bantu beza kadutangire twihanganisha aba Man United mu byo kuri burya 6-1 nta gushengurira umuntu ngo ujye kumushengabanya biba byarangiye aho ngaho buryo biba byanze burya n'ujye ubona ikipe yawe itsinzwe hejuru ya 4 ujye witikikira uba wakubiswe pe ariko nanone umusifuzi kuri iyi match arahana Eric Ramera Mourinho wajyango yari yamuteguye amubwira ati wowe uze kuza gukora akantu kuri Martial ashyuha mu mutwe vuba arahitarangira kuko birangiye akubise umuntu ruki kandi we bamutera inkokora y'ijosi ubonye ko nawe regana soshika match irangiye akajya kubwira umusifuzi ku tuntu ubona ko byari ibintu bibi cyane kabisa. United rero ikabitsinzwe. United yafana yatubihanganisha 6-1 ni byinshi kenda tsinda 2 wenga misana aterekamo 2 Serjoriye ndetse na Tangindo mbere 6-1 rero cyaswanjwe na Bruno Fernandes kuri penalty nziza rero bakuriye kuri Anthony Martial. Match irangiye gutya ariko muri suspense abafana y'ikipe ya United rwose ikipe yanyu n'umwanya wo kwiyubaka mwongeyemo Cavani mwongeyemo Alex Telles by the way inkuru zivuyeho kandi ubwo Alex Telles na Cavani bagomba kuza mu ikipe ya United ugareka turi ku munsi wa nyuma w'ejo wende ziri inkuru z'urugendo zizamuka za transferi. Patrice Evra kuri Sky Sport avuga ati ibi bintu ni catastrophique, ibi bintu n'amahano y'amahanataraba abwira abafana United ati mugende muri PlayStation mugure Messi mugure na Sancho mukine PlayStation mwishimishe ariko ibindi byose ndabona bibakomeranye cyane. Jose Mourinho hano nawe yasekaga rwose match irangira n'amafosete angaho uramureba byari hatari. Katugire mane makuru ari kugenda avugwa rero Adrien Silva uyu musore munyaportugal wakinaga ikipe ya Leicester City akayivuyemo yagiye mu ikipe ya Sampdoria ya Claudio Ranieri kubaka agakipe ke gake hanyuma nyuma Arsenal yuko ibuze Hussein Mawar ngishobora gutungurana ku munsi wa nyuma iguzura Jorginho y'ikipe ya Chelsea inafe yo gukurikirana muri iminsi ya nyuma. Thomas Partey nawo bisa nkaho byanze rwose release clause ya 50 kuyishyura na kari bibazo bisa nkaho rwose Arsenal ibingibi yabivuyemo ari nako abafana y'ikipe ya Arsenal bavuga ati mugarure Ozil niwe creative player nibura dusigaranye muzima mu mugarure mu mushyire mu ikipe ibyabaye ibyabi byose nitubyitayeho mwebwe dushyikiye ikipe yacu n'abakinnyi murundi muzayivamo isigare mugarure Ozil akini season ya nyuma yigendera amahoro yewe mukinnyi muzima dusigaranye hanga. Arsenal kandi imbere yo gutsinda ikipe ya Sheffield United ibitego 2-1 akaba ari Nelson nawe yaje kuvunika rero urumva ko ni inkuru mbi cyane ku ikipe ya Arsenal ariko tukeka ko iyi ne match ya hanyuma bazagaruka nyuma international break mu matariki 10 ahubwo twizere ko muri iyi minsi nibura 13 iri imbere byumweru 2 bagomba kugaruka bari fit. Yusuf Brusen akayongera amasezerano mu ikipe ya Leipzig kugera mu mwaka 2024 nako kandi ikipe ya Bayern Munich imaze gusinyisha Marco Rocha akamukuye mu ikipe ya Espanyol Barcelona mu gihugu cya Espagne kuri 15 z'amayero akasinyemo imyaka 5 ni umusore utanzwe ariko ukina hagati mu kibuga neza rwose usa nkaho ari umusimbura wa Thiago Alcantara. Leipzig nako kandi igeze ibiganiro kure cyane igiye kumvikana n'ikipe ya AS Roma ikabigiye kubatiza Justin Kluivert wa musore wa Patrick Kluivert akarero uyu mu Dutch winger bashaka kuba bagiye kumuzana muri ikipe ya Leipzig na afere gukurikirana cyane. Choupo-Moting yamaze kumvikana ikipe ya Bayern Munich arayijyamo ku buntu anako kandi ikipe ya Bayern Munich yamaze kurangizanya na Bruno Sarr uvuye muri Marseille nawe akazasinyamo igihe cy'imyaka 4 bakamuguza miliyoni 10 z'amayero zonyine gusa Bayern Munich ibonye umusore ukina neza cyane ku ruhande rw'iburyo inyuma bisa nkaho ari gusimbura wa Joshua Kimmich bamaze kujya hagati mu kibuga. Nako kandi ikipe ya Torino mu gihugu cy'Ubutaliyani yamaze kumvikana ikipe ya Atletico Madrid kuri Nicola Kalinic akagiye kujyamo rero masaha 28 ari imbere nyuma yo ko rero Torino ibuze Joshua King w'ikipe ya Bournemouth mu gihugu cy'Ubwongereza wananiranye wavuze ati ntago najya gukina mu gihugu cy'Ubutaliyani afazane nakina muri Championship akaba rero yanze gusinyira ikipe ya Torino rero ikaba yagifashe alternative yayo ya kabiri sinyisha Nicola Kalinic. Paris Saint-Germain ikaba yarangije medical yitwa Moise Kean mu ikipe ya PSG gisigaye no kumwofiseriza ni intizanyo ivuye mu ikipe ya Everton ari nako kandi ikipe ya Paris yamaze kubona intizanyo irimo option dashaka kuva mu ikipe ya FC Porto umukasere w'umuhanga cyane Danilo Pereira n'umunyaguinea Bissau uyu nguyu umunyaguinea Bissau ariko ukina ikipe y'igihugu ya Portugal akaba rero ikipe ya Paris Saint-Germain imubonye nk'umukaseri ugiye kubafasha hagati mu kibuga nako kandi ikipe ya Paris Saint-Germain igiye gusinyisha rero Joao Mario kuva mu ikipe ya Inter de Milan mu ikipe ya Paris Saint-Germain abasore batatu rero Paris Saint-Germain isizana yihuta cyane muri minsi ya nyuma nako Rennes mu France izakina Champions League izahura na Chelsea ariko yamaze kuzana umusore Jeremy Doku akaba avuye mu ikipe ya Anderlecht mu gihugu cy'Ububirigi umusore w'imyaka 18 rero Rennes mutanze amafaranga menshi cyane miliyoni 26,500 Rennes iri kokoye kabisanga. Nako kandi ku rundi ruhande ikipe ya Marseille mu gihugu cy'Ufaransa igiye kwibonera Michel Cuisance ikavuga ko yamaze kumvikana ikipe ya Bayern Munich rero akaba Michel Cuisance agomba gusinyira ikipe ya Marseille ku munsi w'ejo arapasa medical mu gitondo. Yohan Foyce wakinaga ikipe ya
Tottenham Hotspur mu gihugu cy'Ubwongereza akaba amaze kujya mu kipe ya Villarreal mu gihugu cya Espagne ku miliyoni 15 z'amayero, akaba bamutije harimo option yo kuzamugura rero sezitaha miliyoni 15. Umva ko Tottenham Hotspur zategeza amafaranga sama itaha. Nako kandi Geoff Kondogbia agiye kuva mu ikipe ya Valence, nawe agomba kugenda, dutegereje kureba destination ye. Hanyuma ikipe ya Man United mu kanya duhita tuvugaho Alex Telles agomba gusinya imyaka 5 kuri miliyoni 15 z'amayero, ikazongerwaho 3 z'amayero. Ni nako kandi Eddie Woodward avuga ko bitararangira na Jadon Sancho rwose, ngo no ku munsi w'ejo bazaba bakomeje kumushaka. The Times niyo confirmye iyo nkuru. Diogo Dalo akaba yamaze kujya mu ikipe ya Mirase, nawe bamutijeyo. Ryan Sesenyo ikipe ya Tottenham Hotspur imaze kumurekura mu ikipe ya Hoffenheim, yamaze gukora medical, gisigaye no kumufisiza mu kanya kari imbere. Stefan El Sharawi umunyamisiri w'umutaliyani wakinaga ikipe ya Shanghai Shenhua mu gihugu cy'Ubushinwa, akaba rero agiye kujya mu ikipe ya AS Roma, agiye kugaruka mu gihugu cy'Ubutaliyani wabo. Ibrahim Diallo umusore mutoya rwose w'umuhanga w'umukaseri w'ikipe ya Brest mu gihugu cy'Ubufaransa, yamaze kujya mu ikipe ya Southampton, bamaze no kumwerekana miliyoni 15 z'amayero. Hanyuma reka dusoreze rero kuri uyu musore wa George Mendes witwa Ryan Aitinuri, akaba aje mu ikipe ya Wolves avuye mu ikipe yanje mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba rero uyu musore bamuzanye harimo na option yo kuzamugura muri sama itaha. Ari nako kandi uyu mugoroba Bayern Munich nayo ikaba ivuye kure cyane kabisa, ikaba rero itsinze ikipe ya Etaberere ibitego 4-3. Niko match irangiye, penalty mu minota ya nyuma ya Robert Lewandowski, rwose ubona ko champion ari Bundesliga style. Les amis, bibe byiza cyane.